Kita lagi di sini teman-teman. Kita petualangan sama Baim. Nah, ini namanya Sekolah Alam Indonesia. Lokasinya bertempat di Bukit Siguntang, Palembang. Ini namanya program Little Farmer. Ini kedua kalinya Baim ikutan loh teman-teman. Batas maksimal pesertanya 50 orang. Ketemu lagi di channel Dhani Cynthia Family. Alami. Dengerin terus yuk. Hahaha, itu teman Baim namanya Altaf dan Alia. Pemanasan dan pembagian kelompok. Ini namanya senam penguin. Seru banget teman-teman. Bagian kelompok ya. Asik. Kita makan di rumah. Teman-teman, semangat. It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love. 'Cause Allah will always be with you, guiding your heart when you're sad, when you're glad, and wherever you are. It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love. 'Cause Allah will always be with you, guiding your heart when you're sad, when you're glad, and wherever you are, and wherever you are, and wherever you are. Berhasil.
adik Baim. Ainun namanya. Saking nyamannya suasana di sana, Ainun sampai mau ikutan main nih teman-teman. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, Flying yeah, you Fox. held my hand, but I tossed it. Didn't understand. Gimana rasanya tadi naik Flying Fox? As I took you to the waterfall. Takut, tapi mau lagi. So Rasanya menyenangkan sekali teman-teman. Lihat. well, we rushed it. Memberi makan Way too fast and we ayam. crushed it. But it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, Ayamnya ada ayam macam-macam. Ada ayam katak, ayam jantan, ayam betina, dan lain-lain. Geronimo, say Geronimo. Well, I'm just a boy with a broken toy, all lost and coy. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down, the crashing sound, and you come around. Di sini banyak And you rush to me, and it sets us free. So I fall to my knees. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, Nah, itu bunga batu. Kan saya cantik Ainun. Ainun. Sehat yang bintang teman-teman. Makan ikan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya.
cinta hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya. Laskar Bagi petualangan pelangi selanjutnya ya. takkan terikat waktu. Mau lihat sedikit video pertama Mbak Im ikutan Little Farmer? 5, 4, 3, 2, 1. Puting beliung. Angin puting beliung itu kayak gimana coba? Coba terserah, iya bebas. Gaya Baim ini terserah. Kayak gimana coba? Angin puting beliung. Oke, jadi gitu ya. Kalau kakak bilang angin puting beliung, muter-muter. Oke, ayo angin dari depan ke belakang. Angin dari siap-siap, angin puting. Muter-muter. Dengan tangan kembali, angin dari kanan. Ayo, angin puting beliung. Ayo muter-muter. Oke. Berkebun. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelas.
kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan Terakhir nih, kakiku, pipa bocor. patah tanganku, rebut senyumku, Nggak basah, nggak seru. hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.